Achiwe Kamadaya Baobing Ukhrul District Li Swachhata Hi Seva Campaign Hapokhaira M&M Foundation na Thaiva ina Kachaiwa Kadam Baobing Li Kadam Gishe Kala Khangriao Li Shijin Khawai Audio Rami Haira Nodal Department Forest Department Pradhan Mantri Vandhan Yojana wi project sada Sobkai Kharak Damgajithai Ranyai Aya Kupsang Haira Laikhyang Thor Ajiwe TTE News Chungsangla Jajo in a Bami Dele Ajiwe about Maisaina Nganangrumsa Ajugum with Swachhata Hi Seva Campaign Ukhruli Hapokhaira Yari Ahub Vana Karin Karagli Turkamatang Quirakavai Ningai Sankami Campaign J Ukhrul with Deputy Commissioner Joseph Paulin Kamsomna Aya DRDA Hall Mini Secretariat Complex Ukhruli Hapokmi Haira Campaign Hogapok Ranyeji Public Health Engineering Department Ukhrul Division Ngaran Kamina Agashidamang Shijin Gabai Plastic Kau Gasing Hina Itum Wing a lake like environmentally Sagzakale Hang Jithada Plastic Chithada Mashijinla Ijijawi Kau Pungazat na Pamaya Gajihi Ukhrul Disina Ranyejili Hang Sanga Ning Pasakala Pum Kavai Turda Gahai Dagar Sala Gahai Atam Ngasada Lake Gajihila Disijina Hang Sanga NGO Khani Ukhrul District Women Institute of Microcredit Aina Environmental Force at grassroots level na Jal Jivan Mission with partner Aina Implementing Support Agency Samirada Ranye Chili Hanga Tang Thirda Gahai Wivang Sokangai Jithada Ukhrul wi Kuilung Tang Aina Maizailungli Appreciation Certificate Ranye Chili Mihaira Itum na Paning Ongbai Gaja Ukhrul District 2018 Kumwi Aina Open defecation free declare saga haina Swachhata hi seva gaja Turkamateng hi Saikorowi Saran ot ngurut nada Kuzum kami ranye hi Ukhrul District li October Tataraha Khani aina tangda Savagi gachina Campaigns at Vagi gaji hili Yariwi Apam Sakamatha Kamakau ot la Wivang Sock pits Compost pits kasem Hergahai la Mushijin Gabai plastic zip kui kavai Shim Shimli Kamakau Ponga Kui Hikatata Wat Ngurut Savara the Hanga Ukhrul wi Additional District Magistrate David Kashungnao Public Health Engineering Department Ukhrul Division wi Executive Engineer Braja Kumar Tangdang wi Katana Pingna Swachhata hi Seva Ukhruli Haugapok Ranyejili Wazang Haira 2-3 years. In fact, our district has been declared open defecation free as far back as 2018 October 2. So the day reminds us to keep these efforts to keep our environment clean, to avoid open defecation, to ban the use of single-use plastics because it pollutes the environment. So cleanliness should become a civic duty. It's the duty of everyone to keep their body clean, their house clean, their office space clean, and the surrounding. That way we can plant green trees also. So they remind us to keep our environment cleaner, greener, and plastic free. COVID Mimau na Maram Sadat Now Shinabing Worship Jishut Meli Mavala Leda Clay Atam Hili Larry Kapakatam Gishiwi Kangaja Sakwi Renuda Masot Mi Nimi Michael Foundation M&M Foundation that Thaiva ina Kajaiwe Kadam Now Bingli Kadam Gishikala Kangarioli Shijin Kavai Audio Vami Haira Thaiva with Now Shinabing Hungshini Shikali Pen Pencil Eraser Crayon Hikatata Study Material M&M Foundation at Mihaira. Kajaili Kalay Tochan Hostel we Kadam now hung pangada Shini Wivang the Foundation China Kangajon Mihaira. Mario Kavai Keram Chess Scribbles Hikatala Kadam Gishili Shijin Kavai Study Materials Geometry Box La Sam Dal Machi La Hostel now being Chiwivang M&M Foundation China Mihaira. Kajai we Tochan Hostel Chili Kajai now Mang Maningla Ring Naiwi Kung Kongday Ngawar Teva Ting Song
Kajai ti khor kala el phungthar hipingwi aina kadam naw ragabamna. Hostel ji Kajai Baptist Church na hai khamina kala chili oja guthumda tamjithai da leida hanga. Church jina hai khami chakshangdi nawshinau ping jina khalada hangjaya da hanga. Nodal Department Forest Department Pradhan Mantri Vandhan Yojanawi Project Sada Sobgai Kharak Tamgajithai Ranye Ayakup Sang Haira. Ukhrul Forest Division we training hall Pungretang Ukhruli Kharung training chiwi. Ngaran ngaye Divisional Forest Officer Ukhrul Forest Division na Samida Kanithang Rungkamina. Kurung Hongwi aina Samkapang Audio Tribal Naubingna Sam Kwilaga Laig Sataran Odbing Chiwi Aman Matai Maida Sakwi Shap Kawai Branding Color Marketing Li John Mi Kawai Ningrin aina Project Hi Singada Kalena da Ukhrul wi DFO Shangam Shaliwona Ranye Chili Hanga. Kanithang training Rungkami Chili Mi Tumnara Zangada Hanga. Shiri we aina Chokchai Munglang, Kenan Munglang, Vreyo Munglang, Chinaungam Hongre Kala Paul Munglang Atumbing Hina Sopkai Karakji Tamjithamia. Manipur Shorkar we Mijang Gazang Otsaki Makamaya Pong Shok that Tamenglong Concerned People's Forum na Go to Hills Boycott Sara Gaji Pong Shok Mihaira. The Forerunner Tamenglong Village Students Federation Society for Enhancing Tamenglong Kala United Women Organization Tamenglong Long Naubing Jina Kokasada Manipur Shokarna Tambak Naubing Li Mijang Zangda Kapung Naubing Li Yang Kai Laga Maringa Papong Shokhaira. La Etsam na Tanda Shorkarwi Ranye Go to Hills Mission Boycott Kasali Kagadom Pongshok Mihaira. Manipur Hill Area Autonomous District Council's Bill 2021 Assembly Session Li Mangazek Kami Kala Manipur Assembly Speaker na Tambakwi MLA Jishadli Hill Area Committee Member Sakawai Kapangasang Otsakina Kapung Naupingli Kajibat Ngaririk Tekwing Saga Kajihi Long Bing Jina Migshok Press Release Chili Hangsanga. Manipur Shorkar na Saragahai Otsakchi Manipur wi Kapungli Kalai Mipok Pingwi Mashunli Matai Kami Otsak na da La Indian Constitution with Article 371 Sili Matung Maganda Kasana Gajihi Press Notchli Hanga. Kapung Aina Tambak with Regasang Ate Hanga Haila Hangda Kapung Vak Regasang Ariri Mukwi Kara La Mijang Mikai Sada Kapung Nauping Wivang Mapagi Gaji Ningra Kasem Hikata Otsakina Chingdam Amatani Kapung Aina Tambak Akana da Hangshonshon Gajiji Duimang Mana Miyur Kaiga Wivang Tong Kawai Leika Mang Hang Correct Nada Tameng Long Way Long Now Bing China State Chokali Kethaira. Go to village, go to hills the Kangavau Otsak Aina Kajangkat Regasang Kwikara Mangarai Chamanada Atumna Hang Sanga. ADC Bill 2021 Chili Tambak with Long Now Bing Merlak Aina Kahap Kala Manipur Shorkarna Paisor Bill Ji Yankai Mi Gahai Chida Azingli Hailaga Mungragaji Ningjuk Kalay Kala Tribal Naubingwi Mashun Sagda Makui Kami Jitaya Gajihi Hangda Manipur wi Miyur Akanda Pong Yida Gapo Mashun Jiva Yang Sang Mi Palungra La Constitution Li Migahai Mashunji Kayashi Palungra Gaji Long Naubing Jina Hanga Kapung Naubing Li Kajibat Kayon Otsak Masa Kawai Merlak Aina Poda Kalay Atam Hili Shorkarna Go to Hills 2.0 Ranye Sakawai Merlak Aina Sajat the Kalahi Kapung Naubing Li Magashit Mong na Gaji Hila Hangsanga. Tamenglong wi Rijum Nauping Nala Shorkar wi Magapha Ningrak Hili Makamaya Jiteda Kadeo Ser Milaga Suika Panebli Madazang Haila Tribal Nauping wi Mashun Samangran Kapoli Ngadingtit Katomlu Gajihi Long Nauping Jina Ngakaw Haira. State language Manipuri Kala Manipuri Mayihi Promote Sakawai Center Shorkar Lupa Lak Tharada Jishat Mihaira Gajihi Ajahontang Manipur Education Ministers S. Rajan Hanga. State hi wi Miyur Kai Kaba Manipur Tuihi Madam Kwimana Gajihi Hangda. State language Madam Kangai hi Maitei Mayek Majila Manipuri Mayek Jisi Gaja Tamngai Kamay Ning Ralapai the Education Minister S. Rajan Tegakwi Hanga. Center Lupa Lak Tharada Jishat Mighai Chida Kare installment Sada Kamina da Hanga. Warshimli Tam Kami Wartam Lila Miyur Ngadade the Witui Zankavai Shorkar Hotnada Lay Kajihila Education Minister China Hanga.
Naga Patriotic La Kala Lasem Ngahan Tangkhul Katam Now Long Delhi na Rungmi Gida Laidalai. Ngahan Chili Naga Now Saikorana Zangbaira. Naga Ngalay Miyur Kala Naga Now Bing Kamashit Kamanowi Kamatahi Kamayonwi Ningrin Aina Ngahanji Semgashok Nada Hanga. Hikatang ran ngaye hina Naga Now Saikora Uklungli Naga Miyur Kala Ngalayli Leg Shiningai Majon Sang Mirinu La Naga Ninkhan Wivang Ngerda Kalay Maramlila Taytang Kamay Samgapang Sarano Gajihi Kadam Now Long Chiwi Gajihan Akanada Hanga Ponda Gajijawi Gatem Sagatay Sajitay Kavai Abong Kira Kami Kasana Hang the Klang Hanhi Zinguma Tarau Gajangwi Tarik Taratang Aina Tangda Savagi Gajina Chitang Naga de la Mayonda online Raneli Ngahan Chiwi result shock mira Ningasang Bingna Tangkhul Katam Now Long Delhi Maram Kup Maida Ngahan Vami Paira La Azingli Mighai number Chili Ngahanwi Saran Masaran Maramli Ngating Vami Paira Ngahanchi video clip Misang Laga Sagi Gajina Ngahanli Kazangwi Aman Malaymana Seva hi sangadhan wi ranye akasad COVID-19 vaccination drive kam relief ayat Nadyang Kamjong district li rungmi haira. COVID-19 vaccination drive kam relief ranye ji BJP Manipur Pradesh Kisan Morja wi Vice President Ningringam Kashungna Makhok Midak Sana. Ningringam Kashungna vaccination drive ranye ji li khuchi wi richum daw pingli hand sanitizers pias mayang bai kala majida yaumi haira. Ranye Jili Ragazang Richum Now Ping Jili COVID vaccine Kakapwi Kapa Hang Jiteda Kapking Roxier Kavai Kasat Sang Mihaira. COVID Mimau Atam Hitaran ex BJP MLA candidate 44 Ukhrul former football star Somadai Shaizana Aya Lunghernau Shimkur Akawi Kakanang Gagza Jili Wayang Sang Laga Hanko Ungli TK Woodland Li Kalay COVID Care Center Li Kalay Patient ping kala yang sang mida kalay doctor, nurse, staff kala security ping di wasampang da legshi panglan la wasami haira. Kala chi ay nang soda chili kazat ng hada pamda kalay ping di taklak ay na rai kui laga kajicha shiwi shimli pasa kamata ay na hanung kawai la hang sang da chili pamda kalay ping na ngajon mi gahay chili ringapa ningashi taraka pangshok haira. Ayang Zinwi report at issue the Ukhrul district COVID positive me Shini Sampangli Haida. COVID second wave Karahili Ukhrul district Ari Rashung the COVID positive Sampangahahi Ayawi Shini Jizang the Tinga Sharpanga Hangturuk the Kani Kashung Haida. Arishang Aina COVID care center li Ngahagasa Mi Taradi Jishatli Aya discharge Sada Ariri Ukhrul district COVID Kagaza Mi Machine Hangchigo the Shini Laidale. COVID second wave hili Ukhrul district we meet Tigasang machine hangmatida katum kashung haira the DSO report china chithaimia. Aja hontang aina ayang zin aina tangdawi take a kui atishur the COVID positive case Imphal Wesley Shaka Tarada Pangahina Jung make up the Samgapang Masaya. Imphal easily Tumrada Panga Ukhruli Magude Chiko Hina Gajung Masaya. Ajantang Tarik Tarada Mati Aina Ayang Zinwi Alungli state the COVID positive case Shakani Tumrada Turok Sampanga. Ukhrul with positivity rate 13.4% Aina Laidale. Kala Kamjong with positivity rate 9.2% Aina Laidale. Manipur with positivity rate 7.7% Aina Laidale. Twig Hai Pung Magada Mati with Alungli COVID Kagaza Aina Mikani Tisang Haira. Ari Rashung that Mimau Hili Tisangahai, Manipurli Machine Tinga Shajat Tarada Shini Kahira. Manipurli COVID-19 Kagzami Shapanga Apashini na Shimli Nghadale Kala Shaka Hangshini da Shinina Arishangli Nghadale da IDSP report na Jitamia. Ajiwi Kamadaya Baubing Nangrum Lishitsa. Ukhrul district li Swachada hi Seva campaign Hapok Haira. M&M Foundation the Teva in Kajaiwa Kadam Now Pingli Kadam Gushe Kala Kangareoli Shijin Kavai Audio Rami Haira. Nodal Department Forest Department Pradhan Mantri Vandhan Yojana wi project Sada Sopkai Karak Dam Gajithe Ranye Ayakupsang Haira. Ajiwi Pau Hin and Jang Haira Nanada Klainetum Zaikorali So Kamia Zimik Shok Sasereno.